Kema Chimtu Sui Chin Tial Cinzah kase who recitation tial du Daniel Zilian. Ngaih lai hol nin tiam asama mi pungan hol zong re nin tiam cha a lom o tok. Tiam mi tape mi na tlindi man sa na nun nakhe na rel tiam lai lau pa na Mi ni na nun zia he anan rel pang mo. Atu na fon sung mi simkat sung a na du atling kalaw ma. Ni tin zan tin zilat na zau ti mi ni na tuan biado na tial na pai. Asi tu cha a tlangwan ha he he halpang zung za cha a liang lang do nak long zau ha lai nu an si nak le an chin long boi pa ai bau chen mi thun ha kha zau do na ngai man liang lang an pumra na tim so lai e na chom kho so lai lau ti pha na he he kan chim Mary bantuk in anun ane mi la boi pa nol angai mi ke ma bantuk he he halpang nu pi cha a chun nu sa kausa tu leo kan chan tlangwa chiao khat na chu anu pa hal lo in an du mi thil pau ani chok an ei an ding he nu ngak na hal pang he ban tuk min ha chu in chung khar pa dir mun dir kholo ding rian zong tuan zuam lo du mi le tam sol to le chim hal lo din to le tim hal lo nu la pa chom hom in pathian na ka zum lo ni ti so lai ti pha na nang ma man a chun pathian chu shim shim ko lai tu leo kan chan nungak pol ne apasal dinga andu min ha chu pathian ati mila education nun athiang hlim angai mi na he aman kan te he smartphone se mithiau khat cha a chun iphone atu social media he social media in hanglo in social media zong a mangshim la numur ka chok mi pau chu chite bang en aljong zal sa mi fate an rian ton nak film chon nak mi bop naka an phone an man leo a nang ni chen kut ngan tin hen sa khau bak lao American ram mi phun kini cho nak mun a zoom lo tu le biak nak ngai lo tu kan tam nak big ram a chin min naun ha kan nun sia rock lo ding a boy pa ni chin ram in American ram in mission tuan ding in kha mi kan se Minau thaulo na thazang chot than a chu chang boi pa ni akan dot bang pakhat le pakhat ibom nau se nangma keima tinak hin ha sa Jisu Christ ni vanram akan kaltak than akan chiptak akan sa tak mi chu mathai angan kulariat America chunga kan mu therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you all. Thank you.